इरमदम इपाउ यूट्यूब चैनल में ताबी पुनमपु तारामना उच्चरी ngasi phong khiba tongan tongan ba pauche sing dagi maru iba pau khara pathok chari ahan bada maru iba pau Burma ki Kani township ki Winmana village da military army na bom thadarak pada PDF lalobo nipan sikre kun hena sathi na sokre litan da maitai pangal sing ko kising na furak le BJP gi ano bolenga ama sem ga mari leina BL Santos amasung Sambit Patra Imphal la thunglare amadi Pakistan da car bomb blast ami oitaragani toi sire kun ga tade sokre India की खुद यावी है ना पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने फोंदोक्रे हौजिक पाउ संदोक न पिजरी बर्मा की कानी टाउनशिप की विनमाना विलेज ता मिलिट्री आर्मी ने बम थादरक पदा पीडीएफ लालोबो निपान सिख्रे कुन हेना साथी न सोक्रे अमसुंग लालोबो सिंगी स्ट्रांग होल ओइना लेबा माउंट टाउन थानिटरी रीजन की विलेज अयाम्बा मिलिट्री न मयुम में कई लोइना एयर स्ट्राइक तौतुना थुगाइरगा तान थोरखरे हाइरी लितांदा मैतै पांगल सिंह को किसिंग फुरक ले हाइरी मैतै पांगल कुंट्रा गनि थोइना बाइक ता उखुल चलुरगा हलकपगी लंबी लितांदा को किसिंग फुरक ले मखोइना थरकबा बाइक खरसु अकाय तो यावरे मिय मापल अमसु फाजलुरे अदुबु कोना मुक थादोर के हाइरी हाइरी बा बाइक राइड अदु नहा सिंग ड्रग तगी लापथोकना लेसि हाइबो वाखोलन पुतुना चटपनि हाइरी बीजेपी की अनो बोलेंगा अमसेम गमरी लेना BL संतोष अमसुंग संबित पात्रा इम्फाल थुंगलरे Former Chief Minister N. Biren Luchingba legislature kun gator ki tim amana handak Delhi da central leaders sing unaduna Manipur miyam gi apam gi matung inna athuba matam da popular government amasyam na batakshin khiba adu gi mahi waina ngasi BJP gi National General Secretary Organization BL Santos amasung BJP gi National Spokesperson oibaga loinana North East in charge oiriba Dr. Sambit Patra na mir humni gi khongchatta ngasi imphal la thunglare BJP की सेंट्रल लीडर अनि असिन इम्फाल ला थुंगलबगा नित्यैपा चुथेक्ता लेबा थंपाल संगलेंदा BJP की लेजिस्लेचर चिंग अमसुंग मरुवेबा ऑफिस बियर सिंग यावना मीटिंग चथबा हौख्रे BJP की नेशनल लीडर अनि असिन ngasi इम्फाल एयरपोर्ट ता थुंगलबगा BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट एस सरदा देवी अमसुंग जनरल सेक्रेटरी के शरद नालुचिंग तुल तारामना ओखी मधुगी मतुंग दा थंपाल संगलेंदा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन बिरेन यावना BJP की लेजिस्लेचर चिंग की मिफम बाउथोखरे मिफम अदुगा मरी लेना कोंथौजम केंद्र की MLA डॉक्टर सापम रंजन मिफम अदु मरोइना स्टेट असिदा पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन असी हेना मपांगन कलहनबगिदमक्तनि हाइना फोंदोकी अदुबु मखा ताना तै कमेंसिंग पियो हाइबदि आखिदे थांग केंद्र की MLA टी रोवेंद्रो ना हाइखिबदा मसिगी मिफम अदुदा मरोइना लाकदोरिबा चही लिसिंग अनि कुनगतरे त पांगथोकदोरिबा असेंबली मिखल असिगा मरी लेना ऑर्गेनाइजेशन की ओइबो वाफम सिंगदा मरोइना खनगनी ngasi mifam adu da BJP की नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन BL संतोष की माइगैदगी पार्टी की MLA सिंगना मखोय मखोय की केंद्र सिंगदा मपुंग फाना थबक तौनब एडवाइसिंग पीखी लोइनाना इलेक्शन असिगी ममांगदा मपांगन कनबा गवर्नमेंट अमा सेमनबा मथौ ताबा थबक सिंग पाइखटकनी हाइना थाजबा पिरमखी सेंट्रल लीडर सिंगना हिरम असिगी मतांगदा अथुबदा पॉजिटिव ओइबा खोंथांग अमा सोइदन लोकलकनी हाइबगी थाजबा लई हाइखी अमरमदा BJP की लीडर सिंग अदु मखा ताना चुरचानपुर चत्तुना कुकीजो MLA सिंग उनरबा याय हाइरी बिहार के एग्जिट पोल दा NDA नप सिट चामगा निफु तरेत की चामगा हुमफु तरे कागनी पानरी कांग्रेस लुचिंगबा फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर सकिन रिजाइन तौखरे तांकक अनि थोंगना पांथोकिबा बिहार असेंबली मिखल दा तोगान तोगान बा न्यूज चैनल सिंगना मिखल असिदा BJP का चटमिनरी बा NDA न चावना माइ पाक्तुना सरकार सेमलगनी हाइना प्रिडिक्ट तौनरी तोगान तोगान बा न्यूज चैनल सिंगना प्रिडिक्ट तौबगी मतुंगिना NDA न सिट चामगा निफु तरेत की हुमफु तरे फाव कार बा याय अदुगा कांग्रेस का पुण्य चटमिनरिबा MGB न सीट 63 मरफुतरा JSP न सीट अनि अदुगा अतोप पार्टी सिंग न सीट अनि दगी निपान फावगी चांग द कार बयाय हाइरी NDA न मिखल असिदा चावना माइ पाकनि हाइना प्रिडिक्ट तौरिबा सिगी मरकता मिखल असिदा कांग्रेस न चावना माइ थिरकपा याय हाइबगी मसाद पेंदबा क्यागा लोइनना बिहार की कांग्रेस लुचिंगबा अमसु ओइरिबा प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह न लुचिंगबा UPS सरकार दा यूनियन मिनिस्टर ओइरंबा डॉक्टर शकील अहमद मिखल की पोथादबा हेक लोइखिबगा पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप तक रिजाइन तौरे हाइना AICC की प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे दा रिजाइनेशन लेटर पिसनख्रे MP डॉक्टर शकील अहमद असी तामंगारक कांग्रेस के MLA ओइरमखिबनी बिहार की मिखल असिदा सेंट्रल लीडरशिप अमसुंग महाका मोठनरक पटगी पार्टी तक रिजाइन तौखिबनी मिखल असिदा महाकी अरोइबो ओइना कांग्रेस दा वोट पिरमखि अदुबु महाक हौजिमकि ओइना करंबा पार्टी दा जॉइन तौगदगी हाइबदुदि लेप्त्रि हाइना फोंदोखि हाइरी तोगान तोगान न्यूज चैनल सिंग प्रिडिक्ट तौनखिबसिंग अदुबु MGB की पार्टनर अमा ओइरिबा RJD की लुचिंगबा अदुगा हंतक की मिखल असिदा चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट ओइना प्रोजेक्ट तौखिबा तेजस्वी यादव ना यामना कन रिएक्ट तौखरे
exit poll asi voter singda psychological oina threat ama pibani haina phongdoki hairi Mahiroi singna tamliba textbook sing Manipuri londa handoktuna tamhangadabani haina MSN ma khongjin jangsin ba hokre Haujik mahiroi singda tamliba textbook lairek sing asi Manipuri londa handoktuna mahiroi singda tamhanba hogadabani haiba pandamda ngasi dagi MSM na Imphal West district ki manung chana leba Iboton Higher Secondary School da mahiroi kya galoina khongjin jangsin ba hokre Khongjang asi ga mari lainana MSM na tadro pacharol amana hairibana Isagi ek irol pukai chauna aikhogi ipai pusingna marang kaina thambiram targasu ngasidi aikhogi lol asi namsinduna thambire haibada haiman bathokloi migi marol mayek tambiraga leiba haibasi haugal liba tungi yumbi oigadorba mahiroi sing asi mama leiba musibu wala kani migi awaiba firol sing amasung cheng phauna chingba kyam kuina niraga amasung bairaga sinaba yaga darubege maram aduna manipurgi ek iron chakhol han haibasi aikhogi thaudang ni haike Nipan suba sedul fawa chandana lerba lol ama bunam sinduna thamba haibasi British na matam amada makhoi makhada supnam sabsan tawna thambiramba adugi pangkhakni matam adudagi ngasi fawa ahongba amata ubu fangdri madugi hainibi adu haujikti lenga asina so adumak manipur gi miamda yangbire haibasi haiman bathokloi masiga iroina national education policy lisingani kundasu magi maramdang bi oiba mamalon singda mahai masing tamangadabni haina mayek sengna tamduna leiri Masi fawbada aikhoigi Manipur di madugi ona tainabada ngasi su leiri masi athuba matamda thabak to onthok pidana Manipur gi lon singda mahi masing tamhangadabani haiba khongjang MSF na leptana changsing khigani hairi Pakistan car bomb blast ami taragani thoi sire kunga tare sokre India gi khut yawi haina Pakistan gi prime minister na phongdokre New Delhi gi Red Fort manakta car bomb pokhaiduna mi tarag humdai siraga kunmanga henbana asopan nangkiba thaudok thokkiba pung kumari gi manungda Pakistan gi Islamabad court complex ta car bomb pokhai handuna chatharkhiba etekta mi taragani thoi sire kunga tare sokre thaudok adu India gi khut yawi haina Pakistan prime minister Shehbaz Sharif na maran sirakre ngasi numit yung bapung taragani thoi makhai rom taba mi chingkhalakpa matamda Pakistan gi konong Islamabad ki district court ki jangphamda car bomb adu pokhai rakhibani Thaudok adu da mioi taran thoi sip khibaga loinana mioi kunga tare lomna aso open nang khibani pokhai khiba adu ki khonjal adu kilometer 3 phawbala pampham da taba phangki hairi social media da thagala khiba toan ba video sing da mairi amasung maikho sing kathek laba kar amadi kar ko ulli thaudok thokpam adu da han khamduna leiba gari kyamarum amanga ta thokhi thaudok adu da sokhiba sing adu ayambana ukil sing amasung court ra thabak toba staff sing ni police na thaudok adu suicide attack ni haina singnari Thaudok adu da sening chitta nantho horoba lawyer Rustam Malik na agency da hai ayhangna kar khamlam daga complex adu da hek changlak paga gate ta yamna hobo khonjal ama tarki asiba hakchang ani gate ta targa leiba ukhi amasung kar kaya marum mai chakhi ari Thaudok adu India gi khut jawi haina Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif na maran sirakre ngasi Islamabad court complex ta thokhiba bom bokhaiba amasung angan basarukta Afghanistan ga tainaba ngamkhai manakta cadet college ama ta thokhiba etik adu India gi khut jawi haina maran sirakle Mahaki wafam adu sogatpa khudam changdam amata yawdana Sharif na hai thaudok anima adu lamdam adu da India na sogatpa state terrorism gi yamna sathiba khudam amani ex ta thagalakpa government ki post amada prime minister na hai India gi asigumba tamthiraba lautuna ba thaudo asi malem gi leibak pumna muna condemn tawham thoi hairi terrorism maru fangna muthatriba fawba ikhoina lang asi leptana makha chathaki gani haina makha tari Pakistan ki president Saif Ali Zardari na bom pokhain ki ba thaudo adu bo akan mamong da yaning da phongtokre Laikidraba singi imung manunggi awabada saruk yari haiki bom pokhayan bagi thaudo adu ngasi ayuk kha thangba Waziristan da leiba cadet college amada Tehrik-i-Taliban Pakistan TTP na chathakhiba attack ama Pakistan security force na arembada tahan khraba matung da thokhibani attack adu da security force na TTP terrorist ani hakhibani Senkhai hunba ngamlaktabadagi school ban service leplaga ngasi protest tawgadori Masin yamlaba organization mayam gi sankhai hunba ngamlaktabadagi school ban service toribasing ngasi November 12 doida school gi ban service punmak leplaga sit in protest pangthokna ba All Manipur Students Transporters Association MS Tanaware block kre Lok asina thokiba cherol amagi matung ina ngasi sagol sel numit asida oripok lamboi khonang khong melagra lampakta ayuk ki pung 8 dagi numit ungba phawbo kan mifam phangani mifam asida masagi senpham punamak leplaga yawna ba khangalakli Pau asina high school union singda masing yamlaba lamdam asigi organization kaya amagi donation natraga demand kaya asina maram oiraduna angang thinduna madudagi lemrokpa apik senpham khara aduna imung manung pubuana ringai cher asida aikoi bu ama na wa ba pibiri basi lepi wa hai basi association asigi demand ni
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯚꯦꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯂꯦ ꯃꯃꯥꯏꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯃꯩ ꯈꯔ ꯊꯥꯔꯝꯂꯦ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯂꯝꯗꯤꯡ ꯆꯦꯔꯥꯄꯨꯔ ꯀꯦꯅꯦꯜ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯃ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯇꯥꯕꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯝ ꯈꯔ ꯆꯦꯟꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯃꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯩꯅ ꯊꯥꯔꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ